clear tu te chibai ule Mizoram harna thlen kum le video masa a tarlan to angin Golda Meir te chung kwa Ukraine atanga US an pem kum sang khat zakwa paruka juda tlangwal pakhat kum som hni mi chu Bible juda te ram din tharle du na ril ru pu in Poland atangin Palestina apema kum som li pahni aliam le meu chuan chu pa ngei chuan juda te ram Israel din tharle ani thu puangin Prime Minister Masaber alonita a Israel ram din tu le nampa tia chalngam David Ben-Gurion hian chanchin ngai nom le ropui tak tak tam tak aneya chung zinga then khat chu tuntruma hian kan clear ho don ani October ni som paruk sangkha jariat somriat paruka Russia lalram Poland a piangin ahming tak chu David Grun ani a ano pante ta changin apan hebrai trong zirtirin judaril ru puturin akai hruaya Bible angaina in achiarna sathin hle apa po hi Bible ngaina takle Zionist movement tuipui tak ni in David kum som ani in sangkha jariat somkwa paruka Poland a Zionist group Ben Zion anlo din dai to ani aparil ru chu David apo hian rontrom pui zuin sangkhat zakwa a kum som palimi chau ani lain athian tenen Poland na hian Ezra Youth Club dinin Tlerol rol ho zinga hebrai trong zirtir na an kalpuya ram thiang hlim Jerusalem lama pemlu tepo anlo tuipuin thalai rol te hne na anlo au pui tran dai to bok ani kumsom pariat ani in sangkhat zakwa pali a Warsaw khopuya in suan lutin primary school a hebrai trong zirtir na athoka Warsaw a omlai hian Zionist politics tuipui chhozelin Jewish Workers Party Pole Zion na ain mang trana an khua hole nu po in Pole Zion na hian ain mang chun zom ta zel ani tarlan to angin David a hi Bible ngaina takle achung thu po hretak ani a juda te ram din tharle du na rilru puchunga Zionist politics atuipui chhozel ta ka chuan kumsang khat zakwa paruka ram thiang hlim chuti hunlaya Turkish lalram Ottoman thu nuaya ommek Palestine pantur longa chuangin Abraham hnena pathian ram tiam kha beisein apian na le an thla tu te chen na ram chu achua sana tuifin riat le tuipui sen an paltlang hnu in Jonan pathian tlan bosan tuma Tarsis pantura long aman na mun jopa long chol muna an chuan na long chu ain ngata jopa kholeilunga ake apen lu ni hi adam chunga ahlimber ni le ni poimo ber te jinga atel ani jopa longchol mun an ron lu ni hian kumhni kalta a Russia atanga Palestina lopem lut to Zionist politics a tui takle namsipai din tu te jinga mi Israel's khokhat an ron pem thar te jinga atho pui tur om mi alo thli thlai lai tak ni in David Grun po chu tho puyatan alo som ngal chata tuina in angle tumthu munna na chu mini atang chuan anin kop chho ngal deuh chot ani thakhat nu loka Pole Zion local branch conference masaber kawin hruai tu thlanna anneya David Grun hi Central Committee le Manifesto Committee ya thlantlin ni in phur takin na anthok ho chawa sangkhat zakwa pasaria David Grun hian Galilee dilkama huan siam tu te hnena huan thlai enkol na thokin sangkhat zakwa pariata juda te thlawang ho tur le chanhim turin ralveng sipai azoma sangkhat zakwa soma ahminga Grun ti chu hebrai hming Ben-Gurion tia thlakin David Ben-Gurion alonita ani tarlan to angin heng hunlaya Jerusalem le Palestine optu chu Turkish lalram Ottoman Empire ani a heiwang hian Ben-Gurion hian Turkish strong nal taka thiama juda te tana politics khelchun zom zela anpualaram hransual chhuat thei in ringin sangkha jakwa som pakhata Thesalonika khua a Turkish strong azira akumle sangkha jakwa som pahni a Ottoman Empire khopui Constantinople a Istanbul University a danlam chanchin azir chun zom le bok Mase arwah man le athil beise ya hlotlin hma in sangkhat zakwa som pali a indopui pakhat na alo chuaka Jerusalem ma kir le in athian pa
ijak Ben Zvi anen indo na Ottoman sipai te tanpui tu tur juda thalai rual an thlang chuaka an ma ni tak ero hi chu indo na muala an lut lo Ben Zvi nen hian indo puilai vek hian US a zinin American juda te zinga Zionist movement choikan tumin theitopin an beya thusoi le khaziak hmanga nasataka bein America a phole Zion hruaitu langsar berdin mun an zulua man Ben-Gurion a thian pa ijak Ben Zvi hi Israel din ani hnua president pahnih na atana thlantlin ni in Israel president ni reiber ani nge a America a an cham chung hian Ottoman sipai te tanpui turin thalai engemaw zat sipaya an lu tira mase sangkha jakwa som pariat aron in her chua chuan Ben-Gurion hian British Army ya Jewish Legion zomin Ottoman sipai an do ta hlau thunga hemikum vek hian indo pui pakhat na chu topin British hian Ottoman kut atangin Jerusalem le Palestine pumpui an chu saka British opna hnuaya anom hnu po in Ben-Gurion hian politics poimo zia hria in arem chandan angin ma ala chhozela sangkha jakwa som ni a atho pui dangtenen Zionist Labor Federation Juda sumdong Paul histadrut dinin ama hi kumsangkha jakwa som ni pakhat atanga kumsangkha jakwa som thum panga thlengin General Secretary in aom chho nge kumsom pali chung zet histadrut General Secretary ani hnu hian sangkha jakwa som thum panga a Jewish Agency Chairman atana thlan ani a sangkha jakwa som li pariata Israel ram din ani thu apuan thleng khan Jewish Agency Chairman din mun hi alua chhole ngar ani Jewish Agency hi Palestina judate in rel bol na sang ber ni in judate ham that na tur le mason na tur ngai tua tu pol lian ber ani a Ben-Gurion a chairman ani lai hian kumsangkhat jakwa som thum paruk atanga som thum pa ko chowa Arab hawin Palestine atanga British thunei tu te chua tumin nasatakin tharum an thoa judate poin Arab mi te kut an tuar na sa hle chuti lai chuan Ben-Gurion hian juda veng him tu sipai hagana te chu phubalak na Arab ho te beilet chiam lova mani sahim na self defense lam chau ngai poimo turin aphal saka tharum tho masa tu le anor tu zoka tran adu ngai lo sangkhat jakwa som thum pakua a indo pui pahnih na halo chua khan Ben-Gurion hian juda thalai rual te chu British ta na do pui turin thahnem ngai takin a fui thina Palestina cheng juda zazela som ve lain British Army hi an zom hial reng ani hetia indo pui pahnih na hakal mup lai hian Zionist nam sipai dang pahnih Menachem Begin na kai hruai Irgun le Ijak Samir ate kai hruai lehi sipai ten British laka zalen na Putin tharum tho anron ching chho ve mek boka hagana sipai le juda thalai tam takin indona a British sipai ando pui mek laya Irgun le lehi sipai ten British thunei tu tele police telaka tharum anron tho awang hian Ben-Gurion hian Irgun le lehi hruai tu te chu nasatakin asoi sela namhmel ma ti hial ten asoi thin tongkam ringota be hi du tok lovin Ben-Gurion a sipai hagana te hian Irgun sipai te chu man khomin kut an thlaka athen te pe chu British thunei tu te kuta hlanin lungina te hial tan tir an ni hetianga juda le juda te inkara in hmu mo na le in man khom na hial alo thlen tak nu hian Irgun sipai ho tu pa Menachem Begin nan nam le nam inkara tual chung in do na a chua mai lo nan zol do chua in tharum tho velo turin a sipai te thu a pe a buaina lian jok an pumpel thei pha ram ani chutiang boruak khir tak kara chuan juda scientist Robert Oppenheimer te atom bomb siam chua mangin indo pui pahnih na chu ti top ni in tangrual sipai ten hne na an changa Palestina thunei na po British kuta om chun zom zel British thunei tu te hian indo na a thahnem ngai taka an ma ni tan pui tu juda te ta na ram thran siam sak ero chu alatum mai chuang ho lova
Palestina ron lu du Europe ram hrang atanga judaral tlan ron lu thei turzat bithlia asiam po ala thla dul du chuang heklo. Hei wang hian Jewish Agency ho tupa. Arab le British thu nei tu telaka tharum tho du ngai lo. David Ben-Gurion po harchuakin tharum poimo zia ahre thiam chho ve a. Sangkhat zakwa somli panga October thla atangin irgun le lehi sipai te thural puyin British thu nei tu tele police telaka tharum an tho chho ve ta ani. Hemi hnu po hian British thu nei tu ten juda te thil phut ti hlo tlin saklam a yin an ma ni dolet zongin ma an la chun zom zela. Sangkhat zakwa somli paruk June thla a beipui thlakin Zionist movement roi tu lok tak le irgun member tam tak an man khom chiama. Ben-Gurion le Menachem Begin ero an man fu hlei thei lo. Ben-Gurion hi peri sa zinin engemaw chen achama. Heti hun chung hian British Police in Jewish Agency Headquarters lu chuain document poimo thahnem tak an man saka. Hebe puya wanga British Police le sarkar laka phubalak nan hian irgun sipai ten Jerusalem ma King David Hotel a bom ti puwa antuma. King David Hotel hi British sarkarin railbol na le sipai mun pui atana ahman ni in Jewish Agency Headquarters atanga document poimo an man tepo kha. He hotela hian an da niya hriat ani a. British thu nei tu ten an laka tharum tho tu te zinga. Ben-Gurion a kai hruai Jewish Agency le hagana sipai te anin rol ve ani ti an finfi ang ti Ben-Gurion hian a hlau awangin British sarkar le khapoimo da khom na King David Hotel bom chu alorem ti puya. Mase ahun ti khotlai hret adu. Chuti lain Menachem man hun rei ngak theilovin July ni somni pahni sangkhat zakwa somli paruka an boma. Mi somkwa pakhat thi in midang engemaw zatin hliam an tuara. Hotel building a chena sa hle bok. King David Hotel bom ani awang hian Menachem Begin nan soisel a hlo na sa le hle a. Ben-Gurion angei po in hotel bom chu adem thu le British laka tharum tho na ti top adu thu apuanga. Irgun le lehi te ero in British laka tharum an la tho chun zom zel thung. Chutia Arab le Judah nam sipai ten Palestine chuasan tura tharum manga British an nor reng ta ka chuan British sarkar tan sipai nuai khat don lai Palestine na da reng alo trula. Cold War aron chua zui ve bok awangin sipai in dai lo na mai ba ka an ram sumpai din mun atla hniam na sa hle a. Chu mai ba ka in do pui pahni na top nu a Judah tam tak Europe ram hrang atanga Palestina pemlut du te enkol na tur anei lo awang le Arab ho nor na satak awangin Palestina Judah te pemlu akhapa. Hei wang hian khovel huapin British sarkar hian soisel le dem a hlo in amual pho hle bok ani. Heng chan hrang awang te hian sangkhat zakwa somli pasari September thla a British sarkar chuan Palestina atanga in thiar fihlim atum thu apuanga. November thla a UN General Assembly in Arab le Judah te ta na Palestine thenshan na tur ruah man na dan apom zui ve ngal boka. He UN partition plan hian Ben-Gurion a kai hruai Jewish Agency le Judah mipui te tan lom na satak thlenin mun tam taka mipui te lomin an lama. Ama Ben-Gurion tak ero hi chuan indo intan na turani ti le loma mipui zinga lam ve man ani lo zia ahre chiang hle thung. Ben-Gurion a hriat lok ang nge in Palestina Judah te le Arab te inkara tual chung buai na athleng chun zom nga la. Nasataka anin beihnu in sangkhat zakwa somli pariat mei thla a Judah te hian hne na changin British in Palestine a chuasan don zan. Me ni som palizana Ben-Gurion hian Israel ram din ani thu apuanga. Apuan zo rual hian US President Harry S. Truman nan Israel ram ding thar chu lom taka apom pui thu tarlan na le kha achua nga la. Arab ram te ero in nuai bo ngal tumin chu ram ding tir chu andoron ve ngal thung. Hetia athen ram ten andoron tak nu hian Ben-Gurion an
Zionist nam sipai pol rang te chu suifinin Israel Defense Forces IDF achung khoma video masalama tarlan to thin angin Moshe Dayan te ho po IDF officer poimo le ming thatak anni chun zom ta zel ani Indo boruak adai deuh nu sangkhat zakwa somli pakwa kumtira Israel Constituent Assembly in thanpui masaber nei ni in Ben-Gurion Paul 10 ne na anchanga February tha meeting nein Israel Constituent Assembly ti chu heprai tong Knesset ti yathakin Ben-Gurion cabinet masaber hian Israel President masaber tan Chaim Waxman an thlanga he cabinet hian nopang kumnga le kumsom pali inkar zong sikul kaitira zirtirna pek vek na tur dan an siamba ka khovel muntin na tanga judate andu ani phot chuan Israel an pemlu theina tur le Israel khua le tuini na anni theina tur dan law of return an siambok kumsangkhat zakwa somli pakwa le sangkhat zakwa somnga a Ben-Gurion sarkar hian Yemen atangin juda singa don lai Israel hruai lutin khua le tuini na ape a hemi hnu po hian ramrang atangin juda tam tak an pem lut renga a prime minister chungin Ben-Gurion hian Israel mi puizat chu alet ni ayatamin atipung man ani mipui an punbel sung ang bokin eile barle mason na kong ranga po an thang chakhle a indo na machon deuh reng chungsi in Karlova ramngel ngetle mason tak an ni chho thuaya mipui an ron pemlu bel zela wangin tui in tur le thlai chom na tur tui an mamo bel zela Ben-Gurion hian a prime minister chungin Jordan luihnar le Galilee dil tuite hruai koya Israel mipui te le huan thlai te chom tura chek khol na tur National Water Carrier bul atan pui mana ama ron thlak tu te po in chu na chu ngai poimo chunzom zelin tuna chuan Negev thale ramzau taka huan thlai tam tak thar chuakin khovela agriculture a mahruai tu ber an ni baka ramrang ranga tui in tur an thal chuak chur to bok ani sangkhat zakwa somnga chawa Egypt le a chevela tanga arab thi chilpol ten ramrika na Israel ramchunga chiat na rap thlak tak an thlen thin awangin Prime Minister Ben-Gurion hian Ariel Sharon le Defense Minister Moshe Dayan te rotna angin sangkhat zakwa somnga pathuma Israel sipai commando unit masaber unit 101 adina natakin arab ram te hi an chang let Galilee dil ral le lama om Syria sipai ten Galilee dila Israel sangaman tu tele Israel Police Patrol Boat te anlo ti buai fo awangin Prime Minister Ben-Gurion hian cabinet po ron masalovin ama du thu in Galilee dil kam le lama Syria sipai te in khuarna mun run turin thupek achua December ni som sangkhat zakwa somnga panga zanlai pel hnu a Ariel Sharon na hovin Israel sipai paratroopers ten Syria sipai te in khuarna mun chu nuai chimi sakin sipai somnga pali an tha ba ka adang som thum lai manin Israela an hruai hobok he thil thleng hian soisel le dem a hlo na sa le hle a Israeli Foreign Minister Moshe Sharett an ral thuam chungchanga US ador mek lai ni in US hian ral thuam engemaw zat Israel hne na hral alorem ti hmana mase he thil thleng hian US President Eisenhower tilung oilovin an ral thuam hral tumpo chu ati khotlai sak le ta vek ani tichuan beidong takin Foreign Minister Moshe Sharett chu Israela thlok ho in Prime Minister Ben-Gurion a chet dan chu asoisel ngal chara cabinet member dang then khat po in hemi tuma Ben-Gurion a chet dan hi mak an ti hle mase asipai huai sen Ariel Sharon le Moshe Dayan te du dan ani miaw wangin midang ngai dan chu engte uala angai lem lo tarlan photo angin sangkhat zakwa somnga paruka Egypt President Gamal Abdel Nasser ran Suez Canal nei tu an ni thu puangin tuipui sena tanga Israel chaklak na ber Straits of Tiran akhara Ben-Gurion a thupekin Israel sipai ten Egypt churunin
tuipui an chak lak na kong an hon le mai ba ka khomuala po ne na puan zar an zar ani kha a Prime Minister chunga Ben-Gurion na tho langsar dang then khat lo thlir chun zam zelila Indopui pahni na hun laya juda te suat na a mo phurtu lian tak Adolf Eichmann na Argentina a akhosa ti riat thoi ani hnu in kumsang khat zakwa somnga pakua a Ben-Gurion hian Eichmann na chui chuaka Israel aron hruai ho turin Mossad Chief Izer Harel thu a pe a chu na chu sang khat zakwa somruka Mossadin thok zovin Adolf Eichmann chu Israel a rorel saka thiamlo chantir ani a Israel ram din ani hnuwa an mikhai hlum masak berle a om chun ni turin sangkhat zakwa somruk pahni a khai hlum ani ta ani ramding tir ta na mason na lian tham tak le mel lungpoimo tak pakhat chu nuclear power nei tura Ben-Gurion na malak na hi ni in ram an din don lai vel atang to khan Ben-Gurion hian ram ranga juda scientist te Israela senglu tumnaril ru alo nei to a juda scientist ming thang Albert Einstein Robert Oppenheimer le Edward Teller te hovin US tan atom bomb an siam thei ani chuan Israel scientist ten Israela ngei an mi tele an ram himna turin an siam ve thei ngei turani ti hi angai dan ani a sangkhat zakwa somnga pahni a Israel Atomic Energy Commission dinin Negev thaler leilung an zir chiang chowa thaler leilung atanga uranium la chuaka heavy water an siam hlo tlin hnu in French Atomic Commission nen tho dun na thatak an neya sangkhat zakwa somnga pakhua a Negev thalera hian Nuclear Research Center dinin ngor takin research an nei chowa Karlova khovela nuclear power nei masaram te zinga an ron tel chhota thuai nge ani Tarlan to angin Ben-Gurion an Israel ramdin ani thu apuan rualin US President Harry S. Truman an lompui na le pompui na le kha ati chuak ngal kha ani a sarkar mu mal tak andina an rambo ruak te aral muan ve deuh hnu in sangkhat zakwa somnga pakhat mei thla a Ben-Gurion an US lo in White House a President Truman hi azuhmu a Israel ram a pompui awanga lom thu a hrilba ka ram pahni te in lai chin na a that le zual theina na thu soipuin Israel sarkar emblem khonwar da na pasari a hlan bok Poland na tanga Palestina a pem lu chan a soina a Ben-Gurion hian Poland hreom ka ti awanga tlan chua san kanilova juda te ta na ram tiam din thar le beiseina awang zoka ram thiang hlim lam hi pan kani ti in asoi Tichuan Bible alo chiar fo thin Moshe ang main Israel fa te chu an wa vai na ram mata hruai chuaka Joshua ang main pathian ram tiama hruai thlengin ram ro pui tak alua tira Lal Davida angin an ram ven himna le chan himna konga atho hloka melma te do ne rual lo khop sipai chak le thlamuan pui om adinin anu chia bok kumsom pahni chung zet Prime Minister thut thlenga thut nu in sangkhat zakwa somruk pathuma Levi S. Kholan aron thlaka kumsom riat pasari mi ni in sangkhat zakwa somsari pathum Yom Kippur in dozo hlim December ni khat a athi a anupui an zalna kianga kumkhua a chol hlen to turin zal ani veta ani tuntumatan chuan du tok le ri ila next video a Prime Minister Rawh Menachem Begin na chanchin nen in hmu le kan tum don nia mang thra ule